Lisekela mengameli David Mabuza litsi lomcimbi lubanjwa njalo ngeminyaka ubalekile ekukhombiseni indzima ledlala abaholi bendzabuko kuleli live. Uthi imiphakathi ilenzele lokukhulu kubo futhi yabethemba. Mabuza uthi hulumende kulungele kusebenzisana nalabaholi kulungisa tinkinga letichubeke njalo nokuhlasela leli live lokufaka ikhatsi kuhlukubeda ngokwebulili. The measure of any nation is how women and children are being treated. We cannot be a society, we cannot be a nation that regresses and has no regard for the rights of women. Mabuza uphinza wacela labaholi ukuthi banake Tindzaba letiyamene nokubulawa kwebantfu ngenhloso yokwenda imikhuba ngeticu tabo temtimba kanye netimbi tebovele tihlasele imiphakathi yabo. Uphinza wagcizelela kubaluleka kwekusebenzisana emkhatsini kwahulumende nebaholi bendzabuko. Our constitutional, legislative and governance architecture affirms the centrality of traditional leadership institutions in the development of traditional communities to advance progressive realization of socio-economic rights and tackle poverty, unemployment and underdevelopment challenges. Sekela mengameli uthi hulumende utivile tikhalo tebaholi bendzabuko mayelana netindzaba temhlaba emande nekuhlandeka kwaleli live. Ubacele ukuthi babambisane nahulumende ekuthuthukiseni umnotfo waleli live kulandzela lesibhicongo lesibangwe ligciwane le-COVID-19.